Bratimljenje ove dve škole tekstilne industrije predstavlja značajan korak ka jačanju saradnje, razmeni znanja i unapređenju obrazovanja mladih stručnjaka u oblasti tekstila, mode i dizajna. Ovakva saradnja omogućava učenicima i profesorima da kroz zajedničke projekte, radionice i posete razvijaju nova iskustva, kreativnost i profesionalne veštine. Da, danas smo se bratimili sa školom iz Novog Pazara, inače vodećom u toj tekstilnom obrazovanju. Mehod Samović je inače i predsjednik zajednice tekstilnih škola. Takmičenje tekstilnih škola se odvija sutra i preksutra u Kragujevcu. Mi već radimo na jednom zajedničkom Erasmus projektu gdje ćemo zajedno učestvovati u tom Erasmusu sa školom iz Švedske i već se intenzivno radi na tom projektu. Cilj bratimljenja je povezivanje škola kroz prijateljstvo, međusobno poštovanje i zajednički rad na očuvanju i razvoju tekstilne industrije. Učenici imaju priliku da upoznaju različite metode rada, savremene tehnologije i kulturne vrednosti sredine iz koje dolazi partnerska škola. Inicijativu je pokrenuo direktor. To jako puno znači za našu školu, za naše učenike, zbog saradnje i također sa dugogodišnja saradnja maltene otkako su obnovili, da kažem, tekstil u ovoj školi. Kontaktirali su me kolege, vrlo rado sam pomogao, također mnogo ja učim od njih zato što dolazi iz privrede. Ovo je zaista jedna od retkih škola koja je jako dobro opremljena, koja ima jako dobre kadrove i zaista daju dobre rezultate, tako da maltene svakodnevna je saradnja u svim oblastima kad je u pitanju tekstilstvo, a također i uopšte u obrazovanju. Obzirom da sam ja tekstilac skoro 40 godina, odnosno tekstilnu školu sam upisao još 86. Jako dugo sam u ovom području rada, zaista je izuzetno dobro i fantastične rezultate ima škola, pogotovo opremljenosti, još jednom ponavljam što se tiče kadrova u ovoj školi, jedne od najboljih u celoj Srbiji. Perspektiva, s obzirom da je tekstil niskoakumulativna grana, nije sjajna, ali tu smo da damo sve od sebe i da postignemo najbolje rezultate. Ova saradnja predstavlja most između obrazovanja, tradicije i savremenih trendova u tekstilnoj industriji sa željom da zajedničkim radom škole doprinesu razvoju stručnosti, kreativnosti i uspešne budućnosti svojih učenika.